Assalamu alaikum, urmatli seyirciler. Haberler vaqti keldi. Studiyada men Lila Vejal-Çalasham. Bugun bo'le ma'lumotlar haqida tarif etamiz. Aqmejit'te nazirler ve vitse-premyerler gражданlar qabul etiluvine trolleybuslarda ve marшруткаларда yetib bardilar. Chorelek, yani Strelkovaya rayonundaki narazılık aksiyalar tarixi sonuna yetmekte. Anda qanunsuz tiklenilgan binalar yıkılıp başladı. Saq ve Kezlev şehirlerinin aqsaqlari bugun Aqmejit'nin en muhim obyektlerini ziyorat ettiler. Kerech yanında Maryak paraxodu qazaga uğray. Onu Ukraina şirketi qiyardan kiraga algan edi. Ekipaj azası aytqanına ko'ra hech bir limanға kirmege ruxsat berilmеген gemide ash qalmadi. Bu meseleyle endi Xalqaro naqliye ishchilari federatsiyasining inspektori Olga Ananina uğraşı başladı. Geminin sahibi biz ile bağlanmay o qiyarda buluna deb xabar etdi o. Aqmejit'te nazirler ve vitse-premyerler gражданlar qabul etiluvine trolleybuslarda ve marшруткаларда yetib bara alar. Hakimiyet azaları Qrim yol başçısı Sergey Aksionov'nun avaliyasını eda ettiler. Qrim'nin baş naziri Dmitriy Polonskiy sabadan 7. sanlı şehir hastahanasını ziyaret etti. Anda o registratura yanında müracaat etkenler ile subetleşti. Da bir baş nazir Pavel Korolev Kuybышева ve Lermontova sokaklarında yaşagan sakelerini dinledi. Naqliye esasında kuratorluq etken baş nazir Vladimir Serov işini yana avtobusta barıp yetti. Yolculardan Qrim paytaxtının esas naqliye meselesi yana tıqıntılar hakkında bildi. Aqmejit sakinlerinin meselelerini dinlemege için bugün sabah emde Qrim yol başçısı Sergey Aksionov yol aldı. Öz iş kununu Aqmejit memoriyatının başı Igor Lukashov ile Boğurça kasabasında başladı. Kranya sokağında o yol tamirini keçirmege çöplük ile tolu yerini istemesken evler kuruluna bermege havale etti. Poçta bölümünde Aksionov xadimler ve adi insanlar ile subetleşti. Onlar balon, gazı ile olgan mesele haqda tarif ettiler. Aksionov emde cemiyet nakliyesi ile zorluklar olganını anladı. Bu meseleni endi gelecek senege çözmege havale etildi. Здравствуйте. Как автобус ходит вообще? Отвратительно, да? Нормально. Ходит нормально, но нужно было бы прибавить. Вечером-то? Утром не сесть. Не сесть, На да? работу люди прямо вот с таким вот остаются, проходят мимо. И что нам надо, вот, пожалуйста, дорогу. Дорогу уже посмотрели, дорогу 18-го мы делаем. Да. Ну, спасибо большое. Bugün Aqmejit'te Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Lenur Abduramanov Qrim Cumhuriyet başı Sergey Aksionov'un avaliyası boyunca gражданlar qabulunu geçirdi. Sakinler Cumhuriyetinin çeşit türlü rayonlarından ve şehirlerinden geldiler. Esas müracaatlar ictimai mesken ve toprak sahalarından bağlı. Tafsiyatlar ile bizim muhbirimiz Sultan Estakayeva. Изоляция выпала, и когда боковой дождь, у нас квартиры мокрые, все мокро, стенки эти. Aqmejit'nin sakinleri Anna Shverdigula ve Galina Molokova çorlanalar. Olarını kvartiralarını su basa. Sebep gidroizolyatsiya yok, eski ve tot baskan borular. Bundan gayrı çok kvartiralı evlerde tamir işler geçirilmey, podyezdler temizlenmey ve her vakit lift ile meseleler peyda ola. Вот, видите, с первого раза она не открывается. Вот, наконец-то открылась. Загородный kasabasının sakini Galina Zырянова ise yollar olmağanına şikayet etti. Emdi qaydete ki çok kvartiralı evlerinin azbarları abadanlaştırılmay. Podyezdlerge alıp bargan yolçıklar yok. В дождь как можно здесь идти? Вот по люку ходим. Вот, ходим по люку. Вот, прыгаем, в общем, по люку, идем, дождь. На камушке. Bu episi sualler gражданlar qabulunda seslendirildi. Bundan gayrı реабилитирленген gражданларга toprak damartalar ayrılıp suali muzakere etildi. Для себя четко понимаем о том, что вот решение данных вопросов будет при активном взаимодействии всех ведомств, то есть и министерств, и администрации города. Вопросы понятны, ясны, поэтому однозначно будет организована работа в этой части. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi ile gражданlar qabulunu kurort ve turizm naziri Vadim Volchenko geçirdi. İş devamında Qrim Cumhuriyet yol başçısı Sergey Aksionov teftiş ile keldi. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi 50'den ziyade müracaatını kabul etti. Episi sualler boyunca anlatmalar berildi. Yakın vakitları çözüf yolları tapılacak. Sultan Estakayeva, Ervin Emiraliyev, Millet için.
Репатриантларға шаадетнамелер бері башладылар. Бұның үшін ватандашларымыз ариза, паспорт, реабилитация весеқасын копияларыны ве учке 2,5 фото ресімілі Девлет Милетлер комитетінің екінші қатындаки 201 одаға мұражат етме кереклер. Азыр шаадетнамелер весеқалар тапшырылған сон 30 күн девамында берілмелі. Шымды енді 25 ариза қабыл тілді. Гражданин может обратиться еженедельно по понедельнику и в среду с 10 до 16:00 по адресу Трубаченко, 23А, город Симферополь, с подачей необходимых данных документов для дальнейшего получения удостоверения. Данное удостоверение предполагает льготный проезд на общественном транспорте. Чурелек яни Стрелковая районындаки наразылық акциялар тарихы сонуна етмекте. Анда қанунсыз тікленілген биналар еқылы башланды. Украина деварынде бұ топрақлар ось башымча запт етілгені да. Бір қачыл девамында Киевская соқағында Абдал мезарлығына қадар дамартада онлар жевлер ве атасанайы базалар қанунсыз құрылғаны да. Бұ вазиет ақта София Шукурова тарифаты. Қанунсыз құрылжылықны еқмақ еңгілдегіл эвакуаторлар енді бір қаш сефер тоқмақларыны саландырдылар. Наразылық акциялар мейданында 40-қа яқын эв бар. Олар эпсі бұзылacak. Бұл район Стрелковая наразылық акция мейданы. Украина деврінде инсанлар көтлеви оларақ топрақ дамарталарыны озне алдылар. Мұнда онлар жевлер сусыз, ышықсыз вегассыз, еңісасы есевесі қасыз құрылды. Қануни дамартаның сайбы бұйық инвестор. Топрақларының қанунсыз сайблеріні бұл территорияны бошатмаға рижа етелер. Ве бұл топрақ ерне пара яда квартира теклиф етле. Сейчас идет плановая работа по освобождению земельных участков от самовольных построек. Вы как раз видите данный процесс. Мы демонтируем ранее построенный дом. Могу добавить, что семья, как раз дом, который разбирается, она добровольно согласилась освободить этот земельный участок, снести этот дом. Сейчас они делают ремонт в новой квартире. Эвны еқладжағақта хабер Вадим Кузнецовны кефетні бозмады. Да май сайында құрыжы оңа яңы уч одалы квартира айырды. Шымды Вадим Тамир ішлеріні екулей. Оз қануни квартирасында яшағанна инсан пек кувана. Дал разрешение на снос дома, потому что выделили квартиру взамен. В принципе, квартира законная, все нравится. Живем, ремонт делаем. Слава Богу, как говорится, все закончилось. Все, мы довольны, все нормально. Бүгінге күнге құрыжы айтқанына көре, оның шартларына енді еді қоранта разы олды. Эвелері наразылық акциялары кечерілген 11 бин қорантайчун мескен микрорайон құрмаға ниет бар. Бұл айры құрыжылық ноқталары дегілде Қырым үшін яңы тәжірибе. Бір ай эвелісі Крымская роза массивінде құрыжылықның бірінші невбеті башланды. Мұнда екі мескен ефтікленле құрыжылық график бойынша алып барла. Аналогов данного проекта в Крыму нет. Аналогов даже очень сложно найти на материке. Мы надеемся, что проект будет реализован. Здесь будут инновации в сфере комфортной среды. 2019 сененің башында объект эксплуатацияға тапшырылacak. 11 ел девамында есе құрыжы азыр инфраструктура или микрорайон тіклемеге ваде еті. Алимия Кайбулаева, София Шукурова, Асан Зивадинов, Милет Ичун. Джума Джами, Авалиманын яны терминалы, Қырым Өндеслік педагогика университетінің полиэтник медениет мерказы. Милет телеканалы ве бала башчасы. Сақ векезлев шәрлеріні ақсақлары бүгін бұ объектлерінің әр бірінде болындылар. Экскурсия инкишаф тәшкілятын тәшібісі ile кечерілді. 150 балалық bu bala bakçası adı da Lale. 6 ай evvelsi мында boş yer olğanını tasavvur etmek kıyın. Şimdi bu yerde 2 katlı zemanevi bina tura. Federal maksadlı programmanın episi obyektleri boyunca ona Kırım'da tenleri yok. Bala bakçası Sağ şehrinde Ahmethan Sultan mikrorayonunda yerleşir. Leyhanın fiyatı 134 milyon rubleni teşkil etti. Bu yılın sonunda onu eksploatatsiyaga tapşırmaga planıştıralar. Ne yol ne bir şey var edi. Детсатқа kayda alıp baraydılar, детсатта yer yok. Aman şimdi boş şey onların ayağının dibinde kurular. Vargan saytın bu öterilecek, yükselecek. Bunun da etrafında, o tarafında spor zal kurulacak. Endi bakın bu derecede 6 ayının içinde mülkünüm, Ukrayna'da mülkün edim, bunu beklemek elbette yok. Aman şükür, halk güzel, kıvançı var, geleceğine şana.
Кезлеп Фессах шерлерінің ақсақалларından, имамлардан, мебуслардан ве инкишав жемиет тешкілятының азаларından тізілген Eyет Ахмеджиттеки келечек жұма жемini зиярет еттілер. Анане бойынша дуа оқылды. Sonra ақсақаллар үшін экскурсия кешірілді. Мұсафирлер құрыжылық көлемінден айретті қалдылар. Бұ қадар қысқа мүдетті чоқ шей yapıldı дейлер. Олар жұма жеми açılывыны сабырсызлық ile beklейлер. Біз жамилеріні бұзылғаныны, екілғаныны көрген едік яшылығымызда. Енді қартлықта бұны құрылғаныны көреміз. Алла тишілік халқымызға мәбетлік, достық болып, бұны иншалла құрып бітіріп, шу ерде біздерде насип етсін намаз қылмаға. Жами тікленулеві толы шекілде кеті. Құрыжылар атты графиклерден оге чықалар. Құрыжылықта yüksek keyfiyetli malzemeler ve заманауи технологиялар kullanıла. Bu себептен Жами 1000 yıldan ziyade turar. Я хотел бы человека, который делал такие заявления, что здесь здание строится с альминских блоков, что оно простоит не более 100 лет там, а может еще меньше. Я хотел бы этому заслуженному деятелю именно в строительстве, я не знаю, какие у него заслуги, но я ему хотел посоветовать приехать не со стороны, а подойти к этим зданиям, пройти внутрь этих зданий и посмотреть, с какого материала строится это здание. Оно полностью армировано, полностью построено железобетонно, а внутри перегородки делаются с пенобетона. ХМПУ'nun gençler için polietnik medeniyet merkezi de dikkatsiz kalmadı. Ali Okuf yurtunun rektoru şerefli musafirler için şahsen özü ekskursiya geçirdi. Будущее вот в этом в преемственности поколений, когда наши старейшины приезжают и смотрят то, что делается для наших молодых, для нашего будущего. И этому способствует наш уважаемый Скендер-ага, неуемный, со своим кипучим оптимизмом человек. Мы всегда будем поддерживать эти инициативы. Кырым Татар Millet телеканалында ақсақалларны қоқылы қаве ве зияфет ile қаршыладылар. Генерал мудир одаларны көстерді. Земаневи донатмалар, милли үслүптеки дизайн одаларның сайысы ве хадимлер бежерген işнің кефиеті бір кімсені лақайт қалдырмады. Millet телевидениесі ебет бүгін дини тараптан да, тербиеви тараптан да бек балабан шал бар жатыр. Айнықса біздің муфтиятымыз, біз оны көреміз, біз оған пят кесеміз, біз абайсын көреміз. Было очень приятно, что мы произвели на них высокие впечатления о нашей работе. Они остались очень довольны и в дальнейшем обещают посещать наш телеканал и принимать участие в жизни телеканала. Şerefli musafirlerге телеканалымызда emdi hatıra bakşışlar hediye edildi. Sonunda havalimanının kurulayatkan halkara terminalına barıldı. 78.000 kvadratmetrlik umumi meydan herkesini hayretlendirdi. Объекте 3000'e yakın insan çalışa. Я хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации за то внимание, которое он уделяет Крыму. И огромное спасибо я хочу именно сказать вот от нашей группы и от всех сакчан и от всего Крыма. Bu ақсақалларның бірінші зияреті дегіл. Келечекте дабырға çıkış planlaştırıla. İnkişaf Cemiyet Teşkilatı'nın vekilleri başka teşkilatlarını da böyle tedbirlerde iştirak etmeye çağıralar. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. Qırım paytaxtının merkezi soqaqları boyunca Шагающий автобус adlı aksiya keçti. Onun yol başçısı balalar hukukları boyunca vekiliyetli insan Irina Kluyeva oldu. Böyle tedbir ne sebepten teşkil olundu? Bu haqda Muhammed Zikiriyaev. Мына бойлы адымлаған автобусның Ахмеджит гимназияның талебелері нумайыш еттілер. Балалар Ахмеджит меркези соқақлары бойы кезелер. Оларға yol қайдылары ақта тариф етелер. Енді олар yolны насыл кечмек кереклігіні білелер. Если на дороге нету светофора, то сначала надо посмотреть налево, а потом направо, и тогда переходить дорогу. ГИБДД хадимлері адымлаған автобусның башына кетелер. Олар балычықларға пиаделерінің әрекетлері насыл ұлмақ кереклігіні аңлаталар. Бұл оқув müessesi tesadüfen seçilген yok. Yakında bu gimnazyanın talebesi yol kazasına uğradı. Мы проводим здесь дополнительные занятия для того, чтобы исключить подобные случаи. Данное мероприятие направлено на изучение, повторение правил дорожного движения. В
процессе нашего шествия мы детям объясняем, где нужно обращать внимание, где опасные ситуации, как нужно правильно дорогу переходить и так далее. Дети показывают хорошие результаты, радуют, что они знают правила дорожного движения. Мы надеемся, что они их будут соблюдать. Более кабы Мерасим кечерілгенні бірінші сефер дегіл. Оны ГИБДД хадимлері тасил назерлігі или бераберлікті тешкіл этелер. Мерасим тек бірі мақсаднен кечерілі. Бұ балалар иштирағы или ел нахлия хазаларының сайысыны эксілтмектір. Когда я задала вопрос детям, а бывает такое, что родители сами тянут вас успеть побыстрее, не пристегнуться. И дети честно говорят, дети всегда честные, что да, такие ситуации бывают. Поэтому мы начали эту работу для того, чтобы дети создавали атмосферу невозможности для родителей нарушать правила дорожного движения. И по нашим сегодняшним участникам открытого урока мы видим, что они это готовы делать, они очень грамотные, они очень хорошо, четко понимают, что родители нарушают, и могут даже дать отпор. Адымлаған автобус Ахмеджите ой сияхатны девам етежек. Бойле кіба ачық дәрслер Қырым пайтақтының дигер мектеплерінде де кечірілежек. Мухаммед Зикриев, Миллет телеканалы. Милли күреш бойынша чемпионатының финалына қадар саювлы күнлер қалды. Бұл тәдбір ноябрының 19-ында кечежек. Она Қырым Жұмхуриет ел басшысы Сергей Аксенов қол тұтам. Күреш бойынша ярышлар кечірмек тешібісі Девлет Дума мен бұсы Руслан Бальбекке айет. Ақшеқ ве еді құю районларында сайлав басамақларының ғаліплері ақында нев беті келев қамызда. Еді Хуй районында спортчылар ярышларға жиды янаштылар. Мында егетлер фарқылы спорт чештілерінен оғырашалар. Шевкет Аблякимов әнді чоқтан мұтехасыз севиеді ярышлашмай. Амма милли күреш бойынша турнир ақында эшіткенінен илхамланды. Ве яныдан идмаларға қатнады. Чүнки финалда баш мукефат үшін ось күчлеріні сынамаға қарар алды. В нашем селе проводились байрам. Дервиза, Хадырлес, там выступал, так нет-нет. А сегодня один из организаторов в магазине меня встретил, говорит, не хочешь побороться? А я еще с 2000-х, с нулевых не боролся, короче. Ну, думаю, попробую. Анатолий Колода исралыхнен идман этеве күчіні чидамлығыны ве марифетіні арттыра. Тулушы кілді азырлана. Тамам шу себептен орахапыны ені болды. Все знают про этот турнир. Все хотят отобраться по борьбе куреш дальше. Но самое главное, был опыт уже, да. Чемпионат города там выиграл, Барана выигрывал уже когда-то. У меня подготовка идет полным ходом, каждый день занимаюсь. Сейчас прохожу отборы и будем бороться. Борьба покажет, ковер покажет. Сайлав турнирлер энді Джумхуриетіміздің бір хат шерлерінде кечті. Ярышларда мұтыхасыз спортчылар Дүния Авропа чемпионатының халиплері энді күреш башланған спортчылар иштирах етелер. Әрбір шерде гүзеллер сечілі. Хотелось бы, чтобы ребята выступили достойно, без травм. И конечно, хотелось, чтобы победили и приехали на машине или завоевали бы денежный приз, который там объявили. То есть для каждого спортсмена это приятно, когда поощряют его ценными, хорошими призами. Сечев турнир МД Ақшех районында кечірілді. Мұнда туплаған спортчылар тек күрешнен дегілді. Юман Рома күреші ағыр атлетика ве пауэрлифтинг или оғырашалар. Павел Гудаков чоқ еллар девамында күч спорт чешітлерінен оғыраша. Амма күреш бойынша ярышларда иштирах етіп бақмаға істеді. Оның мақсады бір – ғалебе қазанмақ. Интересный вид спорта, где плотный такой контакт с соперником, возможность разных приемов, динамичный вид спорта, но занять место это уже, как говорится, уже приедем, будем работать, а покажет результат уже попозже. Бұл райондан 5 спортшы финалға йолынылыжақ. Оларның чекі категориялары фарқлы олмақ керек. Бұл 60 килодан 100 килограммға же. Ән гүзел күрешчі унванны қазынмақ үшін Абляким Зиваддинов да тырышажақ. О күреш или 2 ел оқыраша ве әнді рахып или тутушевда озыны көстермеге азыр. Я надеюсь на лучшее и надеюсь, что в соревновании по курешу я возьму призовое место. Ярышларының финалы ноябрьның 19-ында Ахмеджитте кечежек. Баш мукафат автомобиль олачақ ве Қырым Жұмхуриетінің ән күчлем күрешчісі унваны. Мукафатларны тек ағыры чекілі спортчылар әлде әтмейджеклер. Әрбір чекі категорияда чемпион шахси арабасына отыражақ. Бұл 4 чекі категориясы 70, 80, 90 кило ве абсолют. Мухаммед Зикриев, Асан Абибулаев, Асан Зиваддинов, Рамиль Хисматуллин, Миллет телеканалы.
Bu noktada yayınımız sonuna yetdi. Nefbeteki haberler informasyon programmasını kaçırmanız. Evlerinizge daima iyi haberler kelsin. Efirde görüşmek üzere.